Usembut bitrang ba kejala ba perstun tensong hakasi ba ar ulong babaro kisi hajar praspa ar po artili ki sampul baki pha hadu menta kasni kilong negative lun. Hakabedei bat sampel ka bangi jusim bat ni pha man kasngi na kamtak test. Hadu menne kasngi ngela ban pha ia ka test ia ka sampel si hajar kendai spa sau tuli bat ka report ka benglayo bat ka balong negatif kalong si hajar praspa arpu arteli nangta ka result ka bengidang up banyo menta kasngi menta kabit hadu lasai kalong sispa sipau teli nangta ka banga snotnat banyathu ipi kalong bakitu sipau ngut kila kiot kila syat kila klain ba Ka report jong ketes kabalai jong kenong pang bakat wei bayo yo coronavirus kalapa positif yang ha kani kasi ba ar halo kani nakalyong sembut bitrang ba kejala ba perstun tensong ula kentui ba kim dai satia ban sir ne rit mensim nomor kindang ya peteng biang bantes.